Straight from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. 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 When it rains, it pours. Water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it. Many men have failed. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. And I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. सबैजना वेलकम है ट्राफिक डिस्टर्ब गरे होला 12 बजे मेसेज गरेर सबैलाई टाइममा आइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई वेलकम गर्न चाहन्छु र म छोटोमा रुट प्लान चाहिँ भन्न चाहन्छु हामी कोही पनि छिटो जाँदैनौँ हामी यहाँबाट गल्छीसम्म हामी लाइनमा पनि जाँदैनौँ त्यो अलिकति पोसिबल पनि छैन हाइवे छ सबैको ड्राइभिङ हेबिट एउटै हुँदैन सो हामी आफ्नो कम्फर्टेबलमा है रोड सेफ्टी इज हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी सो द्याट त्यसले कारणले गर्दा हामी एउटा फ्ल्याग अप गरेपछि एकचोटि गल्छीमा भेट्छौँ Something a dozen moon push as hard as it can to stand in the way already hard enough for us to do. Let's breathe, let's breathe, let's breathe, let's breathe this door before we are through. तातो अहिले यहाँ मजाले खाँदैछौँ यद्यपि यो तातो सँगसँगै हामीले लिएर आएको एउटा कम्प्युटर एउटा प्रिन्टरले यहाँका सानो भाइ बहिनीहरूका लागि केही सिक्ने मौका मिलोस् त्यही हाम्रो प्रयास हो Stay with me for a bit longer. I don't know what to say. Is there any different kind of way to make you feel bad? Tomorrow is another day. If the song is not enough, I'll write more, yes, many more, my love. Stick with me, one day we'll be free. And you'll see, yes, you will see, that it's real, what we want to be. And you can say what, yes, you can say what. हामी तारुका घाटको स्कुलमा सिएसआरको इभेन्ट गरिसकेपछि लन्च ब्रेकको लागि क्यु थकाली रमाइलो डाँडामा आएर रोकेका छौँ अब हामी यहाँ लन्च गरेर त्यसपछि हामी आबु खैरेनीमा अर्को ब्रेक गर्छौँ त्यसपछि हामी लाइनअपमा जान्छौँ Hi, so I'm Arman Golsa. I'm the director at Geo Automobiles and we've recently taken over MG India. And for today's rally, we've brought MG Windsor. Ani hamro
experience, this car was a big surprise. So we started off this rally early in the morning. We had a good breakfast, good team meeting, auto rally, full team sanga, Mero auto team sanga. And we all left off together, and we've been driving together all the way till our lunch spot, halfway to Pokhara. And it was a very good drive. Everyone followed rules, everyone's in coordination. Good communication from the Mero auto team. Oh wow, are you calling me such a I do it for you? Anywhere, take me any place whenever you think it's true. Whenever you think it's true. No, I don't care, yeah, to be the one. No, I don't care, yeah, to be the one. To be the one. No, no, to be the one. To be the one, yeah. E6 को जर्नी असाध्यै राम्रो नियर मेरो फर्स्ट ड्राइभ हो आज साह्रै मजा आयो भेरी नाइस B6मा चाहिँ मलाई चाहिँ योदेखि म पुरै सेटिस्फाई नै छु रहेको यसको चाहिँ मलाई सबभन्दा मेन खासियत भनेको यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स हामी अब कुन ठाउँमा युज गर्छौँ त्यसको लागि हो रहेको यो एज अ होल नेपालको जुन पनि ठाउँमा पनि चलाउँदै यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्समा मलाई कुनै पनि प्रब्लम पनि भएन ऱ्याली जुन संस्थाले गर्नुभएको छ उहाँ सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्दैछु कि आज तपाईँले गर्दाखेरि हामीले गेट टुगेदर पनि भयौँ अब यहाँ ब्रदरहरूसँग पनि चिन्न जानुभयो अब अझै हेरौँ फर्दर सबैलाई मेरो अटोको 6औं संस्करण र्यालीमा आज हामी पार्टिसिपेट हुन पाउँदा हामी एकदम खुसी लागेको छ आजले हाम्रो काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको यात्रा एकदम हाम्रो एक्सपिरियन्स हाम्रो चाहिँ ड्राइभिङ एकदम रमाइलो पनि भयो र हामीले आज मैले यो एक र्यालीमा चाहिँ आज लिप मोटरको बिटेन मैले एक्सपिरियन्स गरेर मैले आजको पोखरासम्मको र्याली चाहिँ तय गरेँ